dawe rinda kiliziya yo mu Rwanda, Yezu akurire mu ngingo ze, mu butungane n'ubwiyoroshye, utwumve. Mutegetsi rinda igihugu cyacu, abayobozi bakorera abo bashinzwe, abaturage batunga ibyabo mu mahoro, utwumve. Mubyeyi rinda seminari yacu, Yozefu mutagatifu atubera urugero rw'ubutungane n'ubudahemuka, turangwe n'ukwemera kutadohoka, twumve kandi twumvire icyo Imana idushakaho muri uru rugendo rwo kwiyegurira Kristu, utwumve. Twumve dawe nyir'ubutagatifu, Uhoraho rinda abana bawe bateraniye hano i Rutongo, batura igitambo cya Yezu, bashimire n'umurinzi w'uwo batura.